Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagi pun mabuari na rin lagi so kripis no bubeta no asi hanilag pamilya amamaw. Di na so presidente sa tarintang amataya request na iya ipinila nila niya na kay Maldita vice president sa tarintang amataya. Sa ating kakanok man sa suligaro rumos na waya Tao
ingatan siniawan na ayapan ingatan di matang mangapan hati dengan tahu nani na umudaya na umanan ngasih anak daram nadiwat indir nama kami jakani aido parisi sama tangan otar tangan kita Satan pangangan sayang nai Satan majukan